Kibasdang magkadho, kibasdang magpedpo, yung Voice of the People Party. Nakapagiyong, Oleyu pra marway hapo Delhi. Ngiyoslo, nakitagi political party kamdam, kibalasgo he, kitagi political party ritor, kamdam lele, kadang the political party, nagane kadong katan, jela, kajonga, kajongpi, kabalakalong ka party ritor benta, kata party, kapet ben, yung Voice of the People Party. Nakabaong, Oleyu pra marway hangti hapo parlimen. Ngangong kung mga jupan kamao kung ka Voice of the People Party ikin mau ya kikintian ki mulong SJ dan kanuong akaway na ki poetry ki jong baka bor kamsong ha ka jingbon briw Henry ha ka mensim basinrang baka ta kadai Voice of the People Party, the Voice of the People Party kamnget badai tanga ka bor ba pibun Pinpeni ya kata kejingklan ke jampi Henry wat abang idon tang keniat nut angit sampai ba pinsaki bakum ke parti idon tang sawat ki MLA upai ba nakani kadong katan katungi ulai ipet pansai sawat ki MLA bangina ayu bangina ai kalak ini ban syakri ya upai ba jok kejak penriu lima ki sautri ki konstituensi ban pai ba play wala idon tang sawat Aking darbar kemudian Rio Pongut ki MLA Henry ngim sila Tien, ngim sila Smith Henry lara ikimat ki bakta ya kari ba kajat Rio ke jonga ba ke jongpi Henry ke jingkeli ke bangino kamban keli pai ba kalau makita kan ki ba nak kabur kila le you nak kata jonga ba jongpi kidon sibun ki mat ki isu ki bakum ke jat Rio ngilai ki ngilai kesar lagi post nem Henry kita ke nak kabur kila le you Nasukwa amat perkenal ya kita akibat om marway onle ayu Henry ngakwa amat perkenal pai ba mamaki kila denteng akabur ngan perkenal kali ke sorgar kabar na po ke jela ke jonga ke topi perkenal kali ke sorgar ke bangiyo mentang kama kila khat yalde kung kata ke MDA menswa kali ke MDA 1 akati ke first term ke topi mentang kila khat ke MDA 2 bat pai ba ngakwa perpang di kapur kapur bagaimana ditang ke MDA kembali ke MDA 1 mentah pai ba house name arajar arpo ar ngait ngidom klep ba ke sorgar kerai ban pentrai yang kata ke rooster system hapo kejelang kecui ban pentrai yang ke rooster system ban jayu system arpo ar pai ba ngidom kat armut ki cabinet minister ban nak ki kat armut kumba sipomut kidai nak kejat ke kenja bat nak ki MLA ki bangi kum kejat penriu milasai dontang argut ki balai nak ki parlok garu ki jungi taru kidai argut sipara ukonrat sangma baru jin sangma ane ka sopra pat ba agata ka por ki pentrai kami akan ke rooster system kilale ayu kita sipomut atau ke bibi bakali kan kita ya ki kon sama ki jonga apa ki jongpi kem senalai tamban ang let's say ang hakapor bagidon ka cabinet meeting kem not berkeren kem sotu ya kacinge ka jong upat pa kataru kimat panom yangi ba oleyu pra marway nagata ka Voice of the People Party yung ladagidon marway ru ngenya sat bangin pendet hok ya ka kamram ka jongi namta jongpi pidon sipowat haga kan armut ka cabinet Rehat kapor atau belayang ramba banyada ya ka hok ka jongi pajongi kon sama ki jonga bagi jongpi pat ba askwa abat pengenal de tak hadu ka Voice of the People Party ka rung apo assembly badai hata kapor ka Voice of the People Party kalau rakyat ini kamat banyak keren bak sorka bat sorka kam tre banyak keren uji minister lo kentan anda ila rakyat ini kamat Aga yang darbar tawan lingbau Presiden Rangba Jongi